Jesu li američke škole lagane? Jesu li svi Amerikanci bogati? Jesu li svi Amerikanci debeli? O tome ćemo danas u novoj epizodi Ane na Floridi. Idemo pričati o stereotipima. Dobrodošli, mili moji, nadam se da ste mi dobro. Nemojte se zaboraviti preplatiti na moj kanal kako ne biste propustili nove sadržaje. A također me možete naći na svim društvenim mrežama pod imenom Ana na Floridi. Amerikanci su jedna od skupina u kojima se stereotipi najčešće izgovaraju i to često bez njihovog razmišljanja. Filmovi, serije, viralni klipovi i društvene mreže stvorili su jednu određenu sliku koja se toliko često prezentira i ponavlja da je mnogi već počinju doživljavati kao istinu. Razlog je jednostavan, ekstremi su zanimljiviji od prosjeka. Niko neće dijeliti video obrazovanog, normalnog, mirnog Amerikanca koji živi jedan tipični život, ali će se zato poput vatre proširiti video na koje neka osoba ne zna odgovoriti na osnovno pitanje. Malo sam istraživala ljudski mozak i onda sam naučila da naš ljudski mozak koristi stereotipe zbog jedne sigurnosti i puno mu je lakše samo prihvatiti neke već poznate činjenice koje smo čuli od drugih ljudi ili tako preko televizije, preko društvenih mreža, nego se potruditi, stvoriti prava poznanstva, prijateljstva i biti znatiželjan da li je to stvarno tako. Razlike između malog i velikog grada, između Kalifornije, Alabame, Teksasa i New Yorka često su veće nego one razlike između europskih država. Svesti Ameriku na jednu sliku znači potpuno zanemariti njenu složenost. A sad ćemo pričati o tome kako se ljudi opeku i sebi jako naškode zbog stereotipa. Prvo su naša kriva očekivanja. Kada mislimo da je neko površan ili glup, mi tu osobu ne poštujemo, ne slušamo i počinjemo ih podcjenjivati. A ta druga osoba to osjeti, ona se zatvara i povlači od nas. Broj 2. Propuštene prilike. Mnogi ljudi s naših prostora su se jako opekli zato jer su Amerikancima pristupali s visoka. I to rezultira u lošem prvom dojmu, propuštenim prilikama i slabijim poslovnim vezama. U Americi otvorenost i poštovanje su ključni. Treća točka je pogrešna procjena sistema ili sustava. To se odnosi na škole, to se odnosi na posao i na društveni život. Ljudi se opuste, imaju neka svoja uvjerenja i onda se sudare sa velikim opsegom obveza, velikim očekivanjima i čestim rokovima. Točka broj 4 je samo sabotiranje. Ako mislimo da je neko manje vrijedan od nas, onda više ne učimo te osobe, a to će nas onda dovesti do frustracije, do jako malog rasta i do jako teške prilagodbe. A sad, dragi moji, ajmo mi krenuti na konkretne primjere o stereotipima u Americi. Sad će vam vaša Ana ispričati šta ja mislim, da li su oni istina ili mit. Prvi stereotip je da su svi Amerikanci debeli. Naravno, ekstremi su jako vidljivi. Kad prošetate bilo kojem aerodromom, kad prošetate bilo kojom ulicom, vidjet ćete ekstremno debele ljude i vidjet ćete ljude koji se jako bave svojim zdravljem, koji trčkaraju, koji idu na fitness, koji idu na crossfit, na jogu. U zadnjih 10 godina ja bih rekla da postoji jedan veliki preokret u našem zdravstvu i da ljudi žele živjeti što duže, žele izgledati što bolje, pa se educiraju o pravilnoj prehrani i o fitnessu i koliko je to sve dalje važno. Posebno mi koji imamo djecu moramo biti aktivni, moramo se micati, ali da, stvarno i dalje dosta vozimo i dalje nije to kako je nekad bilo kad smo i u Europi i u Australiji i u svim drugim državama. Život je puno komotniji u današnje vrijeme, znači nismo mi na polju cijeli dan i tamo radimo i trošimo ne znam koliko kalorija, tako da ja bih rekla i društvene mreže imaju tu jako veliki utjecaj. Naravno kad odete na aerodrom, kad odete negdje van, vidjet ćete jako pretile ljude, ali mislim da je to postalo sad globalni slučaj, nije to samo u Americi. Ali ja sam stvarno vidjela u nekih zadnjih par godina jedan preokret što se tiče zdravlja i što se tiče aktivnosti. Posebno ovdje na Floridi, vrijeme je uvijek lijepo, žele svi izgledati bolje u svom bikiniju, žele biti ljepši, žele staviti lijepu sliku na Instagram, pa mislim da su ljudi malo prezniji što se tiče gojaznosti i kalorija.
Ali da je lako, nije lako. To je stalna borba. Amerikanci su glasni i napadni. Možda se Europljanima to čini malo napadno, ali jednostavno to časkanje, taj neki small talk u javnim prostorima je sasvim normalan kod Amerikanaca i to se smatra jednom pristojnošću i društvenošću. Ne znaju ništa o ostatku svijeta. Da, ovo je jako čest i netočan stereotip, zato jer nekad vidite nekog pitaju na ulici gdje je ova zemlja ili ona zemlja i onda oni samo bleje onako u kameru, nemaju pojma ili reću nešto apsurdno, ali američki obrazovni sustav se više fokusira na domaću geografiju i na povijest i sa društvenim mrežama, kako ljudi sve više putuju i kako je popularno putovati. Stvarno se ljudi više, i to mladi ljudi sad više se educiraju o ostatku svijeta. Jednostavno koliko imaju informacije nemoguće je ne saznati više, jer stalno smo u toku sa svim, posebno današnje tehnološko vrijeme. Tako da rekla bih da ovo nije istina. Ovo je zemlja od ne znam koliko, 380 milijuna ljudi evidentiranih, ko zna koliko još ne evidentiranih. Ne možemo reći da ljudi ne znaju ništa izvan svoje zemlje. To nije točno. Svi samo jedu brzu hranu ili fast food. Ovo isto nije točno. Amerika je dom toliko različitih kuhinja širom svijeta. Imate talijansku, imate mediteransku, imate španjolsku, imate meksičku, meni najdražu, ja mislim. Sve države Azije, znači kineska hrana, pa veganska. To stvarno nije točno. Imamo toliko opcija za stvarno fine stvari da je to nevjerovatno. Naravno, ljudi dalje jedu fast food, brzo je, jeftinije je, ali nije slučaj za sve Amerikance i nije stalno. Mi smo svi veliki gurmani, mislim da svi ljudi širom svijeta vole fino papati, pa tako i mi naravno. I stvarno ovdje sam doživjela predivne kulinarske stvari, kulinarska umijeća u kojima uživam. Tako da to definitivno nije istina. Svi su opsjednuti oružjem. Nismo opsjednuti oružjem, neki ga skroz odbacuju, neki žele stroža pravila, naravno to bi bilo idealno, ali količina oružja je tako velika da je jako teško to sve sad staviti pod neki plan, pod neki nadzor. Svaka osoba koja ima 18 godina u većini država, znači svaka savezna država ima svoja pravila, ali u većini saveznih država u SAD-u ima pravo otići i kupiti si pištolj ili pušku za svoju osobnu kolekciju. Živjela sam u Teksasu, oružje je bilo jako zastupljeno u svim kućama. Jednostavno, mislim da moraš biti totalno lud da provodiš nekom u kuću, znaš da će te neko upucati, svi imaju oružje. Tako da ljudi su prestali čak i zaključavati vrata jer znaju da je opasnost jako mala, jer ko će riskirati tako nešto. Mislim da stvarno trebaju neka bolja pravila s tim, ali sad je ova je zemlja divlji zapad i dan danas ima toliko tih ljudi, ima i opasnih ljudi i treba nekako to sve malo bolje regulirati, ali mislim također da osoba ima pravo da se zaštiti i svoju obitelj. Amerikanci misle da su najbolji na svijetu. USA. Mislim da se američki patriotizam često krivo tumači. Samo zato što vole svoju zemlju, kao što i mi volimo svoje domovine i zemlje u kojima živimo, ne znači da ne postoje javne rasprave, kritičnost sistema i neki protesti, stvari te prirode. Ali ta samokritičnost ne isključuje patriotizam. Sljedeći stereotip je da su američke škole lake. Jao, koja je ovo zamka. Moje curke pohađaju američke škole i ja sam išla u zadnji razred srednje škole i nastavila sam svoju edukaciju u Americi, išla sam na studij ovdje i mogu vam reći da je to jedna od najvećih zabluda. Samo zato jer ne moramo štrebat ko ludi, sve na pamet znat, ne znači da škola nema puno izazova. Naprotiv, tu su ljestvice na koje moramo biti na jednom određenom nivou. Na primjer, moje cure moraju čitati na određenom nivou, raditi zadaću na jednom određenom nivou ili mogu lako past razred. Evo, to me jako šokiralo, posebno s prvom, kad sam to prvi put vidjela. Ako nisi na nekom određenom nivou, oni tebe mogu srušiti u prvom razredu.
strašno nešto. Ne znam je li svaka škola u Americi takva, ali stvarno ima dosta i zadaća, istraživanja, projekata, razmišljaj pa onda podupri svoje razmišljenje, reci mi zašto tako misliš, razradi ovu tematiku. Samo zato kažem, jer nema ispitivanja pred pločom, nema tog štrebanja, ne znači da je škola laka. I stvarno ne slažem se s tim stereotipom, ni malo, jer evo živim to svaki dan nekad muku mučimo, ja isto ne znam jako puno toga, moja cura je u 6. razredu i moram i googlat i moram i uzeti instrukcije za matematiku. Nije lako, američka škola uopće nije laka, malo je drugačija, ima neke drugačije projekte, ima dosta samostalnog istraživanja, potiče se taj samostalni rad, ali američka škola, ljudi moji, to nije lako. A na primjer kad ste na fakultetu, isto ako nemate dobre ocjene, mogu vas izbaciti lako sa fakulteta, posebno ako se radi o prestižnim školama. Ne samo da su skupe, nego moraš se nositi sa tim njihovim kriterijima, inače letiš van. Tako da je to jedna od najvećih zabluda, nemojte to misliti. Amerikanci su jako glupi. Ovo je jedan od najgorih i najštetnijih stereotipa. Amerikanci su vam jako sposobni, talentirani ljudi općenito. Naravno da ima svakih ljudi kao i u svakoj državi, ali oni koji žele uspjeti stalno se educiraju, idu na kurseve, uče preko interneta, uče od drugih. Voljni su pomoći drugima, predati znanje na poslu, u školi, bilo gdje. Ali oni osjete, kao i svako drugo ljudsko biće. Mi osjetimo ako neko za nas misli da smo mi glupi, ako nas neko podcjenjuje, ako neko nama priča iza leđa. Znate onu izreku, ne znam točno kako ide, ali gluh zna kad se o njemu priča. Tako isto je sa ovim. Zašto bi se sabotirali? Zašto ne bi pristupili Amerikancima i ne znam bilo kojem drugom narodu ili plemenu sa pozitivnim stavom? Nemojte misliti da su Amerikanci glupi, jer pogledajte koliko su postigli u svijetu, pogledajte sve tehnološke inovacije, pogledajte kako se izgradila Amerika. Naravno, tu su bili imigranti, ali ti imigranti, to su njihovi preci, to su danas Amerikanci. Naravno, ima i dalje puno imigranata koji pomožu Americi, ali ovi Amerikanci domaći nisu glupi ljudi, naprotiv. Oni su jako znatiželjni, vole znat. Naprimjer, kad znaju da je neko iz Europe ili otkud sam ja puno puta, koliko njih me pitalo, otkud si ti, pa gdje je to točno ako ne znaju. Baš su iskreno zainteresirani za život, za ljude. I naravno, kako kažem, ima iznimaka, ali molim vas, nemojte mi da su Amerikanci glupi. Ova zemlja ne bi bila šta je da nisu tu Amerikanci. Sila koja to se pokreće. Onda ovaj stereotip, svi su Amerikanci bogati. Da je barem to istina, to bi bilo fantastično. Postoje puno prilika za zaradu, postoje sa strane poslovi, postoje glavni poslovi, malo je bolja birokracija, lakše je doći do zarade, ali nije lako. Nije lako, svaki dolar treba zaraditi i ima prilika, ali nije lako doći do tog dolara. Puno ljudi živi od plaće do plaće, puno ljudi jako voli trošiti. Joj, šta smo mi veliko potrošačko društvo. Ljudi moji, kako mi volimo trošiti, kako mi volimo ići u shopping. Pa naše su garaže pune svaka. Ja kad malo prođem na biciklu, kad ovako idem bilo gdje, ljudi otvore garaže. Garaže su pune, ne mogu ni auto staviti koliko se to kupuje. I onda to prodaju, imaju ona kao garažnu prodaju, pa onda stave za jeftino kad znaju da su prekoračili. Znači, postoje kreditne kartice, dugovi, to baš nije zdravo, ali ovo je jedno veliko potrošačko društvo. Ljudi vole izlaziti van, vole kupovati, vole se nagraditi za puno rada. Ali definitivno nije baš tako sve lako, ne raste na granama, onda ga samo uzmeš, nego se moraš potruditi. Moje srce mi s vama pomisalo da, na primjer, odete nekamo iz svoje domovine, ostavite svoju kuću, svoje voljene, ostavite sve poznato, puno se žrtvujete, puno toga morate naučiti, novi jezik, novu kulturu, morate se adaptirati. I onda dođete u novo mjesto i tamo se držite nekih stereotipa koji vas ne služe. To vas, mili moji, ne služi. Ovi su glupi, ovi su ovakvi, ovi su onakvi. Nemojte se samo družiti s poznatim ljudima, nego otvorite svoje vidike.
jer ljudi su svagdje i dobri i loši, ali moramo biti otvoreni i ne smijemo biti zli prema drugim ljudima. Ja sam odlučila već dugo vremena, otkad imam djecu, da ću tretirati druge ljude kako želim jednog dana da se vratim mojoj djeci, kako želim da moja djeca budu tretirana. I ja stvarno mislim da to sve mi zapisuje, Bog to sve vidi i sve mi pomalo, i sad evo moj život i testament da se to sve vraća. Znači, zašto misliti na jedan luđi način i samog sebe upucati u novu, kako bi rekli Amerikanci, to je poslovica, kao sabotirati, nego budite otvoreni prema drugim ljudima, nasmiješite se, popričajte sa svima, znate kako je vama teško, dajte drugima ono što vi želite da oni vama daju. Evo, to je još jedna lekcija koju sam ja jako dobro naučila kroz život. Ako želim nešto, to dajem drugima i onda se to ipak nekako vrati. Znači, stereotipi su užasna sabotaža za sve nas. Što smo više znatiželjni, što smo više otvoreni, to će život biti bolji i prilike će dolaziti više i same. Također imamo tendenciju da kad dođemo u stranu zemlju da se samo družimo s našim ljudima, ali nema mi i oni. Mi smo svi ljudi od krvi i mesa. Ima dobrih i loših ljudi, ali otvorite se prema drugim ljudima, drugim kulturama i život će biti ispunjen, super. Nešto naučimo, nešto mi njih naučimo, iskusniji smo, bolji smo sa svakim poznanstvom, sa svakim novim druženjem. I tako, ostajte mi dobro, nadam se da vam je bilo lijepo sa mnom. Ja jako volim biti s vama. Ovo je kao moj neki osobni dnevnik i vidjet ćemo se opet u sljedeću nedjelju, a dotad mi ostajte živo, zdravo i veselo. Pusa od vaše Ane. Ćao!